the reason to tell you about even the FDLR, for example. Anjewe impamvu nshaka kukubwira ibi ngibi nuko urugero nka FDLR nta muntu numwe by'umwihariko muri FDLR wigeze ushinjwa n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwarusha, nta numwe rwose. None tugeze hano abantu kavuga ngo habaye genocide, ariko se uku n'ukuri kuzuye kuki 95% by'abari muri FDLR bari mu Rwanda, bari mu gisirikare cy'u Rwanda no mu ngabo z'ubwunganizi, kandi benshi muri abo ubu bari kurwana muri Congo, bari kumwe n'ingabo z'u Rwanda. None se umuntu ntiyahinduka umunyabyaha wa genocide muri Congo, umunyabyaha wa genocide muri Republika Demokarasi ya Congo ngo yambuka ajye mu Rwanda ahinduka umumarayika? Kandi byongeye ninjye watangiye gushaka no kwinjiza muri FDLR nkiraho ngaho, kandi ndabishyigikiye. Ntekereza ko leta y'u Rwanda iri gukora neza kubinjiza ndetse no kubahuza n'abandi, ariko reba ntibikwiye kuvuga ko winjiza abantu hanyuma ukavuga ko ugiye kubarimbura. Ni ukwivuguruza gukomeye. Urabinjiza ariko ukavuga ko bari muri Republika Demokarasi ya Congo uzajya kubarimbura, ariko bageze hano ukavuga ko ari abantu beza, ushobora gukorana nabo niba ushaka. Ahangaha ni Kayumba Nyamwasa, ni umuyobozi wa P5, akaba umwe mu barwanya u Rwanda. Uyu ngo intego nyamukuru ni umuyobozi wa RNC birumvikana, ariko kandi ya RNC iri mu kiswe P5. Aka kanya bari kubarizwa muri Kivu y'Amajyepfo muri axe za Minembwe. Aba rero ngo baje kurwanya M23, ariko kandi ngo bafite n'umugambi wo gushoza intambara ku Rwanda. Mbazaniye amakuru akomeye cyane anihutirwa muri iki gitondo cyo kuri uyu wa gatatu tariki 8 Mata 2026. Ni tariki ya 8 Mata, tariki y'amateka mu Rwanda, dore ko mu mwaka w'1994 tariki nk'iyi genocide yarimo ikorerwa abatutsi ndetse yamaze gufata indi ntera. Ubwo rero u Rwanda n'inshuti z'u Rwanda mu by'ukuri turibuka genocide yakorewe abatutsi mu Rwanda muri Mata 1994, ni ku nshuro ya 32. Reka mvuge nti twibuke twiyubaka. Ubwo rero mwari mutangiye mureba witwa Kayumba Nyamwasa Fose, umuyobozi wa RNC. Ndaje mbabwira ibye. Aka kanya biravugwa neza ko P5 ya Kayumba uyu mutwe wa P5 uyobowe na Kayumba Nyamwasa uri mu marira ndetse mu gahinda gakomeye hariya muri Kivu y'Amajyepfo. Hashize iminsi bivugwa ko bagize mu by'ukuri imitwe itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda imaze iminsi itorezwa hariya mu kibira, ni mu gihugu cy'u Burundi. Ariko kandi budakeye kabiri nyuma y'iyi nkuru yatangajwe n'ibinyamakuru bitandukanye nka Source Media Burundi, haje indi nkuru ikomeye cyane ivuga ko inyeshyamba zigera ku 4,000 zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda zimukiye cyangwa se zerekeje i Murenge zivuye mu Burundi. Izi ngabo zinjiye no mu rugamba, nicyo nshaka kubabwira, zihanganye na twirwaneho ndetse na M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Dore ko ku munsi w'ejo hari hanavuzwa amakuru yuko witwa ngo ni Nkundimana Fideli w'imyaka 32 ukomoka mu cyahoze ari prefectura ya Ruhengeri, ubu hakaba ari mu karere ka Musanze, ari mu bafatiwe hariya mu Minembwe arwana ku ruhande rwa Kinshasa mu mutwe wa P5 wa General Kayumba Nyamwasa. Byari mu bitero bikomeye rero byagabwe ku munsi w'ejo bundi. Ibi byose bigakurikira kandi inkuru ivuga yuko uyu General Kayumba Nyamwasa murabizi ko yabanye na General Makenga bari muri RDF. Aka kanya haravuga inkuru yuko ngo Kayumba Nyamwasa yamaze gutitizwa n'ijambo rya General Makenga kuri telefone. Bikavuga ko ngo General Makenga akimara kubona mu by'ukuri uburyo ingabo izi nyeshyamba z'inkora maraso zimaze iminsi zitorezwa mu gihugu cy'u Burundi zinjiye amaramasa mu burasirazuba bwa Kongo, ngo bitewe no gushya kwa biriya bikoresho byahiriye hariya i Bujumbura. Turaje tundebera hamwe icyo bivuze mu buryo gusesenguzi. Aka kanya biravuga ko ngo binjiranye umujinya udasanzwe muri Kivu y'Amajyepfo, batangira kwica no gusahura ku ndondo ya Bijombo. Ibiriyo turaza kubigarukaho aha muri tetwari ya Uvira. Ngo General Makenga agahinda kamwishe cyangwa se yababaye cyane, ahamagara uwitwa Kayumba Nyamwasa kuri telefone, ngo yamuhaye umuburo. Rero yamubwiye ati
rwose nyabuneka Kayumba twarabanye ndakuzi twari inshuti ariko hira birarura kubera ko umuriro wishoyemo ni umuriro wo kotera kure. Amakuru avuga ko uyu mutwe wa P5 uyobowe na General Kayumba Nyamwasa uri mu ntambara hano muri Republika Demokarasi ya Congo, ndetse ngo bari kwimenyereza urugamba aricyo nakwita nka stage, ngo nibamara kumenyera bazakomeza berekeza Nyungwe, ariko ngo mu by'ukuri bari kuyabangira ingata ku rugamba, bari kwirukanka bafite ubwoba budasanzwe, ngo bari gutinya urugamba. Aya ni amakuru rwose angeraho aka kanya. Kayumba Nyamwasa rero ingabo ze zimaze iminsi zitozanywa n'imbonera kure ndetse n'abandi bagiye batandukanye, by'umwihariko hariya mu kibira ni mu gihugu cy'u Burundi, ngo biteguye kwataka Nyungwe bakarasa. Ubwo ngo niwo mugambi bafite. Hanyuma havuzwe byinshi, hatangajwe byinshi ku mugambi w'izimbonera kure n'aba bo muri mwihuriro P5. Abaturage batuye mu ishyamba, baturiye ishyamba rya Kibira, bamaze iminsi bagaragaza impungenge zidasanzwe, bikavuga ko babonesha amaso ko ibigiye kuba ari akamaramaza. Iyi myitozo yakomeje kubera mu Kibira ndetse yakomeje kugenda yumvikanamo imbunda ziremereye. Iri shyamba rwose ngo rikumvikanamo ibintu bidasanzwe biri gutera ubwoba cyane n'agahinda abaturage begereye iri shyamba rya Kibira. Budakeye kabiri rero hahise hakurikiraho mu by'ukuri ingabo, bivuga ko ari ingabo zigera ku 4,000 ngo zaba zaramaze kwinjira muri Kivu y'Amajyepfo zirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda, ngo kandi umugambi wazo ni mubisha cyane. Ikinyamakuru Bwiza cyemeza ko izi nyeshyamba zo mitwe ya P5 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ziri Murenge muri Kivu y'Amajyepfo, ndetse ni nyuma y'uko zari zisoje imyitozo hariya mu Kibira ni mu Burundi. Amakuru akavuga ko ndetse kuva ku wa gatandatu tariki 4 Mata aribwo ziriya nyeshyamba zinjiye hariya ku Ndondo mu misozi miremire. Ibyakozwe turaza no kugenda tubigarukaho. Amakuru akagaragaza ko bari abarwanyi bagiye ngo nta ntwaro zihagije bafite, kubera ko ngo izo bari kwitwaza zahiriye mu nkongi y'umuriro iherutse kwibasira ikigo cya gisirikare cya Kambase cyo kumusaga hano mu Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi. Intwaro zari zimuriwe muri kiriya kigo zivanwe mu kigo cya gisirikare cya Mwaro kugira ngo zijyanwe muri Kongo Kinshasa. Ubwo rero amakuru akavuga ko muri kiriya kigo hanahiriyemo drone nyinshi zo mu bwoko bwa CH-4 ndetse n'izindi mbunda zikomeye cyane hamwe n'inyambaro y'abasirikare. Byemezwa neza ko abarwanyi ba P5 nyuma yo kugera i Murenge bakiriwe na Lieutenant witwa ngo ni Nyamusaraba Alex wo umutwe wa Gumino usanzwe ukorana na leta ya Kinshasa, ndetse akaba yaranakoranaga bya hafi na P5 ibarizwa mu mutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa. Tukivuga kuri uyu mutwe wa Gumino ubu witwa Nyamusaraba, ndagira ababwiza ukuri kuri uyu mutwe ibintu byo gukorera ku Ndondo ya Bijombo turaje tubyinjiremo. Ikarehe uduce twinshi twafashwe n'inyeshyamba za M23 nyuma y'imirwano ikaze yabaye ku munsi w'ejo. Abaturage ibihumbi bahunze ku bwinshi, umutekano wahungabanye cyane ku munsi w'ejo kuwa mbere tariki 6 Mata mu gace ka Ziraro ni mu bwami bwa Buhavu ni muri teritwari ya Karehe ni muri Kivu y'Amajyepfo. Nyuma y'imirwano ikomeye cyangwa se ikaze yahuje inyeshyamba za M23 n'abarwanyi ba Wazalendo, nk'uko amakuru atugeraho atangazwa n'ikinyamakuru Actualité.cd abivuga ngo imirwano yabereye cyane mu midugudu ya Kusisa ndetse na Nyalugusha, ni ku muhanda cyangwa se ku mihanda ya Blaza, Lulamba ndetse na Bushenge. Indi mirwano rero ibera ku murongo wa Kaziwa, Katare, Kafufula, Katanga, aho cyane ngo yibasiye cyane uduce twa Bunje ndetse na Bushuguru, uduce twose ngo twumvikanye bikitwa turika ry'ibisasu bikomeye cyane. Ku rugamba kandi inyeshyamba za M23 zarwanaga n'imitwe itandukanye Wazalendo irimo Kopako iyobowe na Kirikicho, Milimba, Mwanamayi, harimo MCDPIN ya Gervais ngo ni witwa ni Gervais Nsimparingira, ndetse n'indi imitwe iyobowe na Haguma Kanyengwenye. Uyu nguyu umunsi wose yiri warasana na M23. Ibintu byagiye biha amahirwe cyane abarwanyi ba M23 hagana saa 10 z'umugoroba, kuko duce twinshi twari tumaze iminsi dufitwa na FARDC twafashwe na M23. Uduce M23 yagize cyafashe iri kugenzura akakanya muri teritwari ya Karehe harimo agace kitwa harimo Kaziba, Katale, Kafufula, Katanga ndetse na Manama, Blaza, Bushege ndetse na Rulamba. Utu duce twose twafashwe na M23. Uduce twafashwe reka nugusubiriremo. Hafashwe
Kaziba, hafatwa Katale, hafatwa Kafufula, Katanga, Manama, Blaza ndetse na Bushege ndetse na Rulamba. Tudushe twose Rulamba nayo yaje gufatwa. Uku kongera gukaza imirwano kwatumye abaturage benshi bahunga, abatuye muri utu duce ndetse n'abaturutse mu bindi bice bitandukanye byegereye Kashebere, Tushunguti, Rucuro, Kilambo, ahitwa Bunyangungu. Aha ngaha rero ngo abaturage baho bahunze ari benshi kugira ngo barokoke iyi mirwano cyangwa se barokore ubuzima bwabo. Abagore n'abagabo benshi n'abana bahunze berekeza mu gace ka Miyanda, umudugudu wa Bulembwe, hafatwa nk'ahari umutekano muke ugeranyije n'ahandi. Ibintu byakomeje gufata indi ntera ndetse bitera impungenge. Imiryango myinshi yabimiwe yahunze rwose, isiga amazu, isiga imitungo ndetse ihungira kure, ndetse ihura n'ingaruka zikomeye, dore ko ngo imvura yabazahaje, inzara yabazahaje. Hari kandi n'amakuru akomeza kuvugwa ko inyeshyamba zikomeje kwerekeza hitwa ngo ni Tushunguti, ngo abarwanya M23 bakomeje kwerekeza Tushunguti, no murwa mukuru w'agace ka Ziraro uherereye nko muri kilometero 7 uvuye aho imirwano yabereye. Nicyo ngicyo rero kiri kuvugwa Ikare hariko hari amakuru avuga ko nibura abantu 8 bapfuye bapfira ibushushu nyuma y'uko ngo ikiraro gisenyutse ngo bitewe n'imvura nyinshi. Ibyago bishya rero ngo byabaye muri teritwari ya Karehe, ni ibyago bikomeye cyane ku baturage. Ku mugoroba ku cyumweru tariki 5 Mata, abantu nibura 8 barapfuye batwawe n'amazi y'umwuzure ibushushu nyuma y'imvura nyinshi yaguye, nkuko bivugwa n'umuryango mushya w'abaturage cyangwa se Nouvelle Société Civile Locale. Abo bapfuye bari kwambuka ikiraro cyari cyamaze kwangirika bavuye mu mirimo y'ubuhinzi. Batunguwe rero ngo nuko amazi y'umugezi wa Lukungura yazamutse mu buryo bukabije, umuvuduko w'amazi utuma ikiraro gisenyuka gitwara n'abantu bari bakiriho. Ubwo rero ibikorwa byo gushakisha abandi bashobora kuba baburiwe irengero biracyakomeje n'amaginga ya perezida w'umuryango w'iyi Nouvelle Société Civile Locale yavuze ko ubwo yitwa Benjamin Mungazi hano muri Karehe nyine, avuga ko cyangwa se atangaza ko ibi byago byabaye nyuma y'imvura nyinshi yaguye ku mugoroba. Yagaragaje ko hari n'igihombo gikomeye cy'abantu bapfuye, anaburira ibikorwa remezo byo muri ako gace bikiri mu bibazo bikomeye. Ni impanuka yongeye kwerekana uko ibiraro byo ku muhanda muri Route Nationale nimero 2 uhuza Goma na Bukavu bimeze nabi cyane. Aka kanya agahinda ni kose mu batuye Ikarehe. Mwibuka baherutse kwicirwa hariya ni mu kahe gace ko muri Karehe bishwe n'igitero cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igitero cya drone. Bunumva ko Karehe rero ikomeje guturukamo amakuru agiye ababaje cyane. Karehe hagabwa ibitero bya drone. Reka duhere ku byagabwe mu bice bya Minembwe, nabyo byibasiye cyane abaturage b'abasivile, byabagizeho ingaruka zitandukanye. Ibikubiye mu itangazo ihuriro AFC23 rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ryashyize hanze, nibyo tugiye kugarukaho. Ryatangajwe kuri wa 2 tariki 7 Mata. Ingabo za leta Kinshasa n'abazifasha ku rugamba bagabye ibitero bikomeye byibasiye abaturage b'abasivile mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. AFC23 mu itangazo yasohoye biciye muri Lawrence Kanyuka yuvugira mu bya politike, yavuze ko guhera saa 12:45 z'igitondo habayeho kurasa ibisasu byarashukwe hifashishijwe drone z'intambara, bikaza rwose gukazwa, bikaba rero ngo byibasiye agace ka Mikenke ni misozi ya Minembwe ahatuwe cyane n'abaturage. Iri huriro rivuga ko ibyo bitero byahitanye abantu benshi, bisenya amazu y'abaturage menshi ndetse binica amatungo, mu gihe imiryango myinshi iyo byayisigiye cyangwa se byayisize mu kaga n'agahinda gakomeye. M23 ikomeza ivuga ko nyuma y'iminota mike ahagana saa 12:50 ibitero byakomerekeje cyane abantu ndetse bikomereza mu duce twa Lumbishi, Katare ndetse na Tushunguti muri teritwari ya Karehe. Iri huriro rishinja ubutegetsi bwa Kinshasa kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga intambara cyane cyane arengera abasivile, rekavuga ko rwose ibikorwa bifatwa nk'ibyaha bikomeye. Mu butumwa bwayo kandi AFC23 yahamagariye abanyekongo ndetse n'umuryango mpuzamahanga
gukurikirana no kwamagana ibyo yise ibyaha bikorerwa abaturage b'inzirakarengane. Ku rundi ruhande iri huriro ryatangaje ko ryiteguye gukomeza kurinda abaturage rikoresheje uburyo bwose bushoboka mu rwego rwo guhangana n'ibyo ryise ibikorwa by'ihohoterwa rikomeje kwibasira abasivile. AF23 yatangaje ibi mu gihe amakuru avuga ko kuwa mbere tariki 6 Mata ingabo zayo zigaruriye uduce dutandukanye two muri Karere natangiye bibabwira, uduce twa Bishaka, Chambombo, Katale, Kafufula, Katanga ndetse na Kaziba two muri groupement ya Ziralo muri teritwari ya Karere muri Kivu y'Amajyepfo, nyuma yo kutwirukanamo ihuro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Hanyuma muri Uvira, reka turebera hamwe ibyakozwe n'ingabo za Kongo FARDC n'iz'igihugu cy'u Burundi FDNB. Amakuru yizewe aturuka mu bice byo ku Ndondo muri groupement ya Bijombo muri teritwari ya Uvira aragaragaza ko umutekano ukomeje kuzamba muri ibyo bice, aho ibikorwa byo gusahura no gutwika inzu byongeye gufata indi ntera. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri byabaye bibi cyane. Mu gitondo cyo kuri wa kabiri kandi amakuru yamenyekanye agaragaza ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zifatanyije n'ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR zakoze igikorwa cyo gusahura imirima y'abaturage bo mu bwoko bw'abanyamulenge. Ibi byabereye ahitwa ku Muramvya, umwe mu mihana igize agace k'Indondo muri groupement ya Bijombo teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru atangwa n'umwe mu baturage batuye muri ako gace avuga ko ibyo bikorwa byibasiriye cyane imirima y'ibihingwa by'ibanze birimo ibigori n'ibirayi, ari byo bigize ishingiro ry'imibereho y'abo baturage. Ati FARDC n'ingabo z'u Burundi bafatanyije n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR na Wazalendo bazindutse baza gusahura imirima yacu ku Muramvya. Ibyo basahuye birimo ibigori n'ibirayi, ibintu byari kudufasha kubaho. Aho ibikorwa byibasiriye cyane n'uduce tw'umwe na tumwe two ku Muramvya, ndetse ahazwi cyane nko kwijimbo ndetse nahitwa ngo ni ku Murushimisha, aho abaturage bavuga ko ibikorwa byo gusahurwa byakozwe mu buryo bugaragara kandi bwagutse. Ayo makuru yaje akurikira ibindi bikorwa by'urugomo byabaye mu mpera z'icyumweru gishize, cyane cyane kuwa gatanu no kuwa gatandatu, aho ingabo za Kongo FARDC n'iz'u Burundi n'imitwe twaje intwaro irimo Wazalendo na FDLR bibasiye abaturage bagasahura amatungo, ibiribwa n'ibindi bikoresho by'ibanze, ndetse bagatwika amazu menshi y'abaturage ku Muramvya ndetse no mu nkengero zaho. Ibikorwa byibasiye abaturage benshi bahunze ingo zabo, bamwe bakaba baratakaje burundu ibyo bari batunze, mu gihe abandi bakomeje kubaho mu bwoba n'ihungabana rikomeye. Abaturage b'abanyamulenge cyane cyane batuye imisozi y'umulenge bakunze kwibasirwa n'ibi bikorwa. Kubivuga ntabwo mu by'ukuri ari agashya kaba gatangajwe, ahubwo ni ibintu bihoraho bamaze no kumenyera rwose, usenga yabasengera. Ariko se kandi ikibazo cy'aba bantu kizakemuka gite? Ni ikibazo. Ubwo ariko tukiri muri Uvira, tubabwiye ku ngabo z'u Burundi uburyo zongeye gusahura ku Ndondo ya Bijombo zifatanyije n'ingabo za Kongo FARDC na ziri ya FDLR, ziri maraso za FDLR. Muri ibi bice havugwa umutwe witwa ngo ni Gumino. Uyu wagize utya ukora ibintu bikomeye cyane. Umutekano ukomeje kuzama mu misozi y'umulenge, uko bwije nuko bukeye tubigarukaho. Haracyavugwa inkuru ziteye inkeke zigaragaza uburyo hamwe cyangwa se bamwe mu baturage bashobora kuba bari gushyirwa mu kaga n'imitwe yitwaje intwaro, ndetse rwose birakomeye cyane nk'uko amakuru abigaragaza. Mu gace ka Ndondo gaherereye muri groupement ya Bijombo n'ubundi turacyariyo ni muri Uvira, aravuga ko umutwe wa Gumino ushinjwa gushuka abaturage bo mu mihana ya Kajembwe ukabajyana mu bice bivugwa ko bigenzurwa n'abarwanyi barwanya abanyamulenge, ubwo ni FDLR na za Wazalendo. Ubutumwa bwatanzwe n'umwe mu baturage bo muri ako gace bugaragaza impungenge zikomeye, nibwo nshaka tugarukaho. Uyu muturage tutatangaza izina rye aragira ati mutabariza abaturage bashutswe na Gumino bahungiye ahitwa mu Irambo, ni mu gace k'Abanzi. Aya makuru akagaragaza ko ngo abibasiwe cyane ari abaturage basanzwe batuye mu muhana wa Kajembwe, aho bivuga ko bamwe bayobejwe bakajyanwa mu duce turimo ingabo z'u Burundi na FDLR. Agace ka Bijombo ni Mulenge hose muri rusange kamaze imyaka myinshi karangwa n'umutekano muke uterwa n'ibitero FARDC n'abamari bayo bagaba ku banyamulenge. Gumino
aka kanya niyo ishinjwa kuba yashutse abo baturage. Umwe mu mitwe ikunze kuvugwa cyane muri aka karere, umutwe wa Gumino, ishinjwa gukorera inyungu za FARDC mu bikorwa bya gisirikare, harimo n'ubufatanye budasanzwe hagati ya FARDC n'indi mitwe nka Wazalendo na FDLR ndetse n'ingabo z'u Burundi mu bikorwa byibasiye cyane uduce duto cyane n'abanyamurenge. Ibi byatumye abaturage benshi batakariza icyizere inzego z'umutekano, aho bamwe bavuga ko aho kubarinda hari babashora mu kaga cyangwa se bagakoreshwa mu nyungu z'intambara. Amakuru ava mu baturage aragaragaza ko mu minsi ishize kuva ku wa gatatu kugeza ku wa gatandatu w'icyumweru gishize habaye ibitero bikomeye byabaye mu duce dutandukanye twa Ndondo. Ibi bitero rero ngo byibasiriye cyane imihana irimo Gongwa, Mitamba, Bugogoma, Kanogo ndetse n'indi. Abaturage bakavuga ko usibye kwicwa no gukomeretswa banasahuwe amatungo yabo arimo nk'ihene n'intama, ibintu bigize umutungo w'ibanze ku buzima bw'abo baturage baho muri ibi bice. Ibitero byiyongere cyane ku bibazo byari bisanzwe bihari birimo ubusahuzi, birimo ubuhunzi n'inzara, aho abaturage bakorerwa ubusahuzi bakabura uko babaho. Cyane cyane mu bice bya Gahuna niho bivugwa cyane ko ibikorwa byakomeje gufata indi ntera. Ku rundi ruhande twirwaneho, uyu mutwe uvugwa ko urwanirira abaturage, uvuga ko mu by'ukuri urwanirira abaturage, ukomeje kuvugwaho kugerageza gukumira ibyo bitero. Amakuru akavuga ko uyu mutwe ugenzura uduce tumwe na tumwe nka Murambya ndetse ugakomeza guhangana n'ingabo za leta n'imitwe ziyishamikiyeho. Nubwo bimeze bityo, ubuzima bw'abaturage bukomeje kuba mu kaga gakomeye, aho benshi babayeho mu bwigunge badafite ubufasha buhagije bw'ibiribwa, ubuvuzi ndetse n'uburinzi. Aka kanya urya ntamira, uryama ntagoheka, urira arahogora. Amakuru aravuga ko abaturage batuye ku Ndondo ya Bijombo bari mu kaga gakomeye baterwa n'iyi mitwe yitwaje intwaro ikorera ku butaka bw'Uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibyo bice byose uko byakabaye birimo impungenge zidasanzwe. FARDC, ingabo z'u Burundi ndetse na za Wazalendo bakomeje ibitero ku banyamurenge no gusahura imitungo hano ku Ndondo. Ni ibintu bimaze kumenyerwa cyane cyangwa se bimaze gutangazwa kenshi, duhora tubigarukaho. Aka kanya muri ibyo bice haravugwa support y'uwitwa Kayumba Nyamwasa, wohereje noneho ingabo ze mu buryo budasanzwe ndetse n'abagize ihuriro P5 bidasubirwaho. Rero banarangije imyitozo bakoreraga mu gihugu cy'u Burundi, boherezwa hariya ku Ndondo ya Bijombo mu bice bya Kajembwe. Abariyo barakubwira ko ngo bari kwibonera urujya n'uruza rw'abasirikare, ndetse bikavuga ko ngo bafite agahinda kuko ngo batigeze bambukana ibikoresho ngo buriya bikoresho byahiriye hariya mu Burundi ngo byagombaga kuba byambukanwa, ariko ngo bambukanye intwaro gakondo. Amakuru rero aragaragaza ko ibyaha bitoroshye naka na gato. Abasirikare benshi bo mu ihuriro rirwanya ubutegetsi bw'u Rwanda cyangwa se inyeshyamba nyinshi, reka mbyite gutyo, reka mbivuge gutyo, izi nyeshyamba zimaze iminsi byavuzwe ko ari abagera ku 4,000. Abagera ku 4,000 biremezwa neza ko ubwo birumvikana n'izo mu mitwe ya P5 irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nyine, ngo zageze Murenge nyuma yo gusoza imyitozo zari zimazemo igihe zikorera mu Burundi. Uyu Murenge zaje gukora ikirero. Amakuru avuga ko ku munsi wo kuwa gatandatu tariki 4 Mata aribwo ziriya nyeshyamba zageze ahitwa ku Ndondo mu misozi miremire y'Umurenge. Amakuru agatangazwa ashimangira ko uko bariya barwanyi bagiye ngo nta ntwaro bafite zihagije, ngo ni bimwe biri kubakoma mu nkokora ngo batangize operations zabo, ngo kubera ko izo bari kwitwaza ngo zahiriye mu nkongi y'umuriro iherutse kwibasira ikigo cya gisirikare cya Kambase cyo hariya ku Musaga ni umujyi wa Bujumbura. Izi ntwaro zari zimuriwe muri kiriya kigo zivanwe mu kigo cya gisirikare cya Mwaro kugira ngo zijyanwe muri Kongo Kinshasa. Amakuru kandi akavuga ko mu by'ukuri muri kiriya kigo hanahiriyemo drone nyinshi zo mu bwoko bwa CH-4 ndetse n'izindi mbunda zikomeye hamwe n'imyambaro y'abasirikare.
ubwo rero amakuru akana akemeza ko abarwanyi ba P5 nyuma yo kugera i Murenge bacyuriwe na Liyetona Nyamusaraba Alexis umutwe wa Gumino usanzwe ukorana na leta ya Kinshasa ndetse akaba yarakoranaga na bya hafi na P5 ibarizwamo umutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa. Rero nibyo biri gutangazwa. Impungenge birumvikana ko ni zose ku baturage bo muri biriya bice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Ubwo rero mbabwiye ku byatangajwe cyangwa se ibyavuzwe ku makuru kuvugwa ku ruhande rw'izi ngabo zimaze iminsi zinjira muri Kivu y'Amajyepfo ziturutse mu Burundi zikinjira amaramasa, ariko byakurikiye iturika rya Canvas. Ubundi ngo biriya bitwaro byahiriye muri iriya camp y'Ubujumbura ngo byari byitezwe ko bizakoreshwa n'iri coalition mu kuza guhangana na M23, ariko ngo bikayifashishwa no mu gutera u Rwanda. Byari byamaze rero kumenyekana, niyo mpamvu benshi bavuga ko ari ibintu biri inyuma, ngo M23 ishobora kuba ibiri inyuma. Ariko ubwo reka turebere hamwe mu by'ukuri uribaza se biriya bintu ni impanuka cyangwa ni ibanga ry'igitero kitaravugwa cyangwa se kitavuzwe. Urumva ko ni mu gihe ubutegetsi bw'u Burundi buvuga ko ngo iturika ryabereye muri kiriya kigo cya gisirikare cya Canvas kiri i Musaga ni mu mujyi wa Bujumbura ari impanuka y'amashanyarazi. Urujijo ruracyari rwose, ndetse guceceka ndetse n'itumanaho risa nkaho n'irigenzurwa bikomeje gutuma abaturage bibaza niba koko ukuri kose kwarashyizwe ahagaragara kuri biriya bintu. Reka turebera hamwe ibyo ari byo. Ijoro byabaye mu ijoro rya tariki 31 Werurwe rishyira tariki ya 2 Mata 2026 ryabaye ijoro ry'akaga ku baturage ba Bujumbura, aho ituruka rikomeye ryabereye mu nkambi ya gisirikare ya Musaga ryakurikiwe n'amasaha menshi y'urusaku rw'amasasu n'ibisasu biturika, imyotsi myinshi mu kirere, abaturage bahunga, inzu n'imodoka byangirika ndetse n'abantu basiga ubuzima. Ku ruhande rwa leta, igisirikare cyatangaje ko byatewe ngo n'impanuka y'amashanyarazi yateye ngo niyo yateye inkongi y'umuriro mu bubiko bw'amasasu n'intwaro. Nyamara ku ruhande rw'abaturage n'abasesenguzi ikibazo kiracyahari. Ese koko ni impanuka isanzwe cyangwa hari ikindi kitaravugwa? Imvugo ya mbere yabaye impanuka ya tekinike, ntabwo byasobanuwe neza, ariko uburyo byavuzwe, uburyo byatangajwe, reka mbahe ukuri cyangwa se ubwino kuri aya makuru. Reka dore ko byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo z'u Burundi, uyu Brigadier General Gaspard Baratuza. Uyu yavuze ko ngo iturika ryaturutse ngo ku kibazo cy'amashanyarazi ngo cyateje inkongi mu bubiko bw'amasasu, nuko uyu muvugizi we yabitangaje. None ngo iyi nkongi ngo yatumye habaho iturika ry'ibikoresho bya gisirikare bigira ingaruka ku baturage n'ibintu bitandukanye. Imibare yatangajwe na leta igaragaza ko abantu nibura 13 bapfuye, 57 bagakomereka. Ibitangazamakuru mpuzamahanga nka Reuters na Al Jazeera byemeje aya makuru, ariko binavuga ko ubwoba bwari bukomeye kandi ko ibisasu byaturikaga mu buryo butunguranye. Mu rwego rwa tekinike rero n'igisirikare, impanuka nk'iyi si nshya. Ububiko bw'intwaro bushobora kubaho cyangwa se bushobora guturika igihe habaye inkongi, nk'uko byigeze kubaho no mu bindi bihugu. Ibi rero bikabaha ishingiro ry'ibanze, ibisobanuro bya leta, ukaba wabyumva, ariko nanone ukagira kandi kantu k'impungenge mu gihe nta perereza ryigenga riratangazwa ku mugaragaro. Impamvu yo gushidikanya rero ahangaha ngo ni iyihe? Nubwo ibyo ari byo byose bisobanuro byemewe, gukeka ntikurashira. Impamvu nyamukuru si uko hari ibimenyetso simusiga by'igitero, ahubwo nuko hari ibice byinshi by'urujijo byagaragaye. Raporo zitandukanye zivuga ko amasaha menshi ibisasu byagendaga biturika mu bice binyuranye bya Bujumbura. Ibi bituma bamwe mu by'ukuri bibaza niba inkongi isanzwe ishobora gutera iturika rifite ingaruka zigezaho. Byongeye kandi hari n'abaturage n'abahoze mu gisirikare bavuga ko ububiko rw'intwaro budakunze gushyirwamo amashanyarazi mu buryo busanzwe kubera impamvu z'umutekano. Ibi bituma rero igitekerezo cy'uko ikibazo cyaturutse ku mashanyarazi gishidikanywaho na bamwe mu babifiteho ubumenyi. Hejuru y'ibyo nuko nyuma y'iyi mpanuka cyangwa se nyuma y'iriya mpanuka
hari abasirikare barimo n'abamajoro mu ngabo z'u Burundi batangiye gutabwa muri yombi urusorongo, hakibazwa icyo baba bazira mu gihe ikibazo cyabayeho cyatejwe n'impanuka biba bigoye ndetse ko yakwirindwa. Kuri ubu rero bivugwa ko abasirikare 26 barimo n'abamajoro 2 aribo bamaze gupfa, mu gihe hari ubwoba bw'uko iyi mibare ishobora n'ubundi no kwiyongera. Noneho habayeho gutanga ubuhamya bw'inyongera cyangwa se bwongera urujijo kuri iyi ngingo, kuko hari n'ubuhamya bw'umuturage wavuze ko yabonye ikintu kimeze nk'umurabyo kigwa mbere y'iturika. Iri ngo byatumye bamwe batekereza ku gitero cyo mu kirere cyangwa se ikoreshwa ry'indege zitagira abapilote zizwi nka drone. Nyamara ubuhamya bw'umuntu umwe cyane cyane mu bihe by'akaduruvayo ntibuhagije ngo bube gihamya cyemeza igitero, bugaragaza gusa ko hari ibintu bitarasobanuka neza. Ku itumanaho rya leta n'icyizere cy'abaturage, aha naho reka turebere hamwe ibyo ari byo, kuko nk'ikindi cyagaragaye ni uko amakuru yagiye atangwa buhoro kandi mu buryo bufunze budafunguye rwose. Abanyamakuru bamwe ngo babujijwe kwegera aho byabereye, mu gihe ibikorwa byo gukusanya ibisigazwa byakozwe mu buryo bwihuse. Hanyuma Perezida Ndayishimiye yaje kuri Twitter asaba abaturage gutuza, ariko iyo nzira y'itumanaho ntiyakemuye gushidikanya. Iyo amakuru agenzurwa cyane, abaturage basigara bashaka ibisobanuro ahandi, bikabyara ibihuha n'amakuru atandukanye acicikana. Noneho reka turebere hamwe uburyo byagize n'ingaruka zirenze iriturika, mwumve ko bishobora kuba bifite indi mpamvu yihishe inyuma y'ibi bintu. Kuko iturika rya Musanga ntiryagaragaje ikibazo cy'umutekano gusa, ahubwo ryazamuye n'ikibazo cy'icyizere hagati y'abaturage n'ubutegetsi, kuko ngo abaturage babonye inzu zangiritse, imodoka zishwanyaguritse ndetse n'abandi bantu bakomeretse ndetse bamwe bapfa, ariko ibisobanuro ku ndishyi n'ubufasha ntibyasobanutse neza. Ibi byose rero bituma ikibazo kirenga kuba icy'umutekano kigahinduka ikibazo cy'imiyoborere n'icyizere cy'abaturage ku butegetsi. Muri make, mu isesengura rishingiye ku makuru ariho kugeza ubu, impanuka ya tekinike niyo mvugo yemewe na leta kandi igarukwaho cyane n'ibitangazamakuru byinshi mpuzamahanga. Nyamara nta perereza ryigenga rishingiye ku bimenyetso bya gihanga, icyo nakwita nka forensic evidence, rirashyirwa ahagaragara ryemeza igitero. Byumvikane neza, nta perereza ryigenga rishingiye ku bimenyetso bya gihanga forensic evidence rirashyirwa ahagaragara ryemeza igitero. Icyakora gukomeza gushidikanya subuswa bishingiye ku bintu byinshi: uburemere bw'iturika, ikwirakwira ry'ibisasu, imvugo itarasobanutse neza, n'itumanaho rya leta risa n'iryafunze amakuru cyangwa se n'iryatumye amakuru adasobanuka neza. Mu gusoza rero, ikibazo cya Musanga kirenze kumenya gusa icyateye iturika, ko ni ikibazo kijyanye n'ukuntu abaturage bamenyeshwa amakuru, uko icyizere kimeze cyangwa se abaturage bafite icyizere kingana iki, n'ukuntu ubutegetsi bushobora gusobanura neza ibintu bikomeye mu buryo bwumvikana. Kugeza ubu rero ukuri kuzuye kuri Musanga ntikuramenyekana neza, ariko icyizere n'imyumvire y'abaturage bikomeje kuba kimwe mu bibazo bikomeye cyane byatewe n'iri turika ry'ibisasu hariya mu mujyi wa Bujumbura, ni mu gihugu cy'u Burundi. N'amagingo ya rwose nta urabasha kugira icyo yemeza cyangwa se atangaza ngo yumve ko mu by'ukuri cyangwa se ngo abe yanasobanura ati yego byarabaye ariko byatewe n'ibi bikurikira. Haracyari urujijo rukomeye cyane. Hanyuma ikindi twakomoza tunyarukire muri Masisi na Warikale. Ahangaha indwanyiza M23 zikomeje kongera ingufu mu duce twinshi twa Warikale na Masisi, ndetse umutekano ukomeje guteza impungenge mu majyaruguru ya teritwari ya Warikale muri Kivu y'Amajyaruguru, aho mu minsi ishize hagaragaye ibikorwa byo kwimura no kongera ingabo z'inyeshyamba za AFC M23 nk'uko amakuru aturuka ku baturage abivuga. Kuva ku wa gatandatu tariki 4 Mata, izo ndwanyiza M23 ngo zatangiye kongera ingufu mu duce twinshi tw'ingenzi, muri two harimo Bukumbirwa na Ihura biri mu bice bya Ikobo ndetse na Kisimba muri teritwari ya Warikale, ndetse n'ahitwa Malemo
iri mu gace ka Bashali Mukoto muri teritwari ya Masisi ituranye na Warikare. Amakuru anavuga ko izo ngendo z'ingabo cyangwa se izo movement z'ingabo za M23 ngo zaherekejwe no kongera ibikoresho bya gisirikare, ibintu byatumye hakekwa ko hari imyiteguro y'ibitero bishya mu gace kari gasanzwe karazajwe n'umutekano muke. Aya makuru yemezwa kandi n'inzego z'umutekano ngo nkuko zabibwiye ikinyamakuru Actualité.cd dukesha iyi nkuru, uko kongera ingabo kuza nyuma y'iminsi mike izo nyeshyamba zari zimaze zikuye mu bice bimwe na bimwe ariko ubu biragaragara ko mu by'ukuri zagarutsemo, byongera cyangwa se bikongera impungenge mu baturage. Kubera ibi rero abaturage bafite ubwoba ko imirwano ishobora kongera gukaza umurego mu karere gasanzwe kagaragaramo imirwano hagati y'imitwe yitwaje intwaro ndetse n'ihunga ry'abaturage benshi muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma ku masezerano ya Washington ngo hari kugaragara icyizere cyo ngo hari ukuntu ari gushyirwa mu bikorwa, byazamutse hakozwe isuzuma rito kwishyirwa mu bikorwa ry'aya masezerano ngo biva kuri 23.3% bigera kuri 27.5% ngo bifitanye isano no gutangira gushyira mu bikorwa ingamba z'umutekano cyane cyane kurwanya FDLR. Ubwo rero nubwo ngo hakiri amasezerano yasinyiwe Washington hagati ya Perezida Tshisekedi na Perezida Kagame mbere ya Perezida Donald Trump, umutekano ku butaka ukomeje kuba mubi, ntiwigeze utera imbere cyangwa se ntibigeze bicogora uko byari byitezwe. Rero nyuma y'isinywa ry'aya masezerano, gusa Kinshasa na Kigali bikomeje gushinjanya kutubahiriza ibyo byiyemeje, ibintu bikomeza guteza kutizerana no kongera umwuka mubi hagati y'impande zombi. Ibiganiro byabereye Doha byateguwe n'igihugu cya Katari hagati ya leta ya Kinshasa n'inyeshyamba za M23 AFC, ngo ahangaha bavuga ngo zishyigikira n'u Rwanda cyangwa se u Rwanda ngo ruzitera inkunga, nabyo byadindijwe cyane. Rero ibi biganiro byari bigamije kongerera imbaraga amasezerano ya Washington, bikemura imizi y'ikibazo nko gusubizaho ububasha bwa leta no kwinjiza mu buzima busanzwe imitwe yitwaje intwaro, ariko kugeza ubu biracyari mu gihirahiro, nta ntambwe igaragara iraterwa kubera ibibazo. Hari amajwi menshi rero mu rwego rw'igihugu no ku rwego mpuzamahanga asaba impande zombi kubahiriza ibyo ziyemeje mu masezerano y'amahoro. Intego y'izo mpuruza rero no kugabanya icyuho kiri hagati y'ibibera ku butaka n'ibigaragara mu biganiro bya Dipolomasi. Ubwo murumva ko ari ibintu bitoroshye n'aka na gato. Hanakomeje ibiganiro hagati ya Kinshasa ndetse na M23, ibyadoha byo bisa nkaho byacitse intege cyangwa se bitagihabwa agaciro cyane, ariko byimuriwe i Geneve mu Busuwisi. Nibyo tumaze iminsi tunababwira. Ndagira mbabwire ko rero tumaze iminsi tubivuga ko bashaka kuganirira i Geneve, ndetse n'itariki ndagira ngo nyikumenyeshe ko intumwa za leta Kinshasa na n'ihuriro AFC 23 bazahurira mu biganiro mu Busuwisi. Byamenyekanye ko ari kuwa mbere tariki 16 Mata nibwo bazakomerezayo ibiganiro bya Doha, impande zombi zimaze igihe zigirana. Ni icyiciro gishya cy'ibyo biganiro cyateguwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Katari, ndetse byitezwe ko ziriya mpande zombi rwose ziyemeje gushyira iherezo ku makimbirane yo mu burasirazuba bwa Kongo, zigomba kubikurikiranira hafi. Amakuru avuga ko biriya biganiro byari bimaze igihe bibera i Doha muri Katari, byimuriwe by'agateganyo hariya i Geneve kubera intambara ikomeje kubera mu burasirazuba bwo hagati. Ni AFC 23 na Kinshasa bagiye guhura mu Busuwisi mu gihe amasezerano ya Doha yashyizweho umukono ku ya 15 Ugushyingo 2025 hagati y'impande zombi atashoboye kugera ku musaruro wifuzwaga, kuko mu ngingo 8 ziyakubiyemo ebyiri zonyine nizo zashyizwe mu bikorwa. Ni ingingo zirimo uburyo bwo kugenzura gahenge n'uburyo bwo guhererekanya imfungwa, ibibazo by'ingenzi birimo ejo hazaza ha M23, gucyura impunzi n'ubutabera ku byaha byakozwe ntibigeze rero bibonerwa ibisubizo. Mu gihe ayo masezerano kandi asaba AFC 23 na leta ya Kinshasa gutanga gahenge, kugeza ubu nako ntikarabasha kubahirizwa. Ku ya mbere Ukuboza, M23 n'ihuro zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bahuriye mu mirwano yabereye muri teritwari ya Mwenga ndetse n'umujyi wa Uvira. Ku ya 10 Ukuboza, Uvira yafashwe n'inyeshyamba za M23 mbere yo kuva muri uriya mujyi nyuma y'iminsi mike. Hejuru y'ibyo, M23 na Kinshasa bahuriye mu
nama imwe yonyine muri 3 zari ziteganyijwe mu rwego rwo gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'agahenge. Ibiganiro byo mu Busuwisi rero birakurikirana inama y'inyabutatu yabaye hagati ku ya 17 ndetse no ku ya 18 Werurwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Kongo ndetse n'u Rwanda. Muri iyo nama kandi yabereye Washington, izo mpande zemeranyije gufatanya cyangwa se gufata ingamba zigamije kugabanya amakimbirane. Kugeza ubu mu buryo AF23 isaba mu byo M23 isaba Kinshasa harimo kuvugurura itegeko nshinga, hagashyirwaho uburyo bwa za leta ku buryo Kivu zombi zahinduka zimwe muri leta zigize Kongo. Ikindi ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi Félix Antoine bukavaho, ni ubusabe Kinshasa ifata nk'ubudafite ishingiro. Ahangaha rero kuvuga ngo ubutegetsi bwa Tshisekedi bukavaho nyabuneka, Tshisekedi yamaze kubona ko ahangaha ndaje ndanababwire, hari amakuru avuga ko hasohotse raporo inakomeye ya Loni yemeza ko abatavuga rumwe n'ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo bakomeje guhohoterwa. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa bakomeje guhohoterwa. Tshisekedi amaze iminsi arwana no guhindura itegeko nshinga, tumaze iminsi tubigarukaho ndetse tunabigarukaho uko bwije n'uko bukeye. Uyu Tshisekedi rero akavuga ati njyewe ntacyo ntakoze, none ejo bundi byahumiye ku mirari ubwo igikombe cy'isi rwose Kongo yisangaga yabonye itike y'igikombe cy'isi, byahise mu icyizere cy'uko ngazatsinda M23 vuba cyane ndetse akayikura mu myanya yose cyangwa se muri position zose irimo, akayambura ibice byose yagiye yambura igisirikare cye. Ubwo rero abanyekongo babigiye impaka avuga bati ni gute Tshisekedi yagira indi manda ngo kubera iki gikombe cy'isi, ntabwo bari kubyemeranyaho. Hanyuma Tshisekedi atangaza ko agiye kwisubiza ibice byose M23 igenzura, ariko kwibaza ute ibyo byaba ari ibiki? Tshisekedi ari ku rwego rwo kongera kuyobora iki gihugu ku yindi manda, ukibaza icyo gisubizo, igisubizo cy'icyo kibazo ukakibura. Tshisekedi ariko ubwo ngubwo ndagira ngo mabwize ukuri ko yahembye abakinnyi b'ikipe y'igihugu, yabahembye imodoka z'imiturika n'inzu z'imitamenwa. Ubirebesheje amaso nawe rwose urabona ko Tshisekedi yashoye atari make. Hanyuma ikindi twagarukaho muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ibiro bihuriweho by'umuryango w'ibyo byita ku burenganzira bwa muntu ni BCNUDH bivuga ko ikibazo cy'ihohoterwa ry'uburenganzira bwa muntu no kwibasira abatavuga rumwe n'ubutegetsi bikomeje gufata indi ntera muri iki gihugu. Ni raporo ndende igaragajwe muri raporo yabyo ya buri kwezi. BCNUDH ni ibiro bihuriweho by'umuryango w'abibumbye byita ku burenganzira bwa muntu, yabaruye nibura ihonyorwa 439 ry'uburenganzira bwa muntu muri Mutarama uyu mwaka. Ishami ry'umuryango w'abibumbye rivuga ko imitwe yitwaje intwaro hanini ariyo nyirabayazana w'ihonyorwa, kandi uburasirazuba bw'igihugu ari bwo bwibasiwe cyane. Ibi biro kandi byabaruye ifungwa kandi byerekana ko mu iperereza rya Mutarama abayoboke b'imitwe ya politike barenga 40 bafunzwe n'inzego z'ubutasi, bafungiwe muri gereza ya gisirikare ya Ndolo cyangwa muri gereza z'ibanga. Nk'uko ibiro by'umuryango w'abibumbye bishinzwe uburenganzira bwa muntu bibitangaza, ngo kugeza ku itariki 30 Mutarama abayoboke b'amashyaka 42 bari bafunzwe nyuma yo gutagwa muri yombi n'inzego z'ubutasi. Inama y'igihugu ishinzwe umutekano wo kuri internet CNC, ubutabera bwa gisirikare cyangwa se abantu batamenyekanye. Raporo ivuga ko benshi muri abo bantu ari abayoboke b'imitwe ya politiki itavuga rumwe n'ubutegetsi. Bivuga ko harimo abayoboke 20 b'ishyaka rya Moise Katumbi ariryo Ensemble pour la République, hamwe n'abayoboke 4 b'ishyaka rya Joseph Kabila PPRD, harimo n'umunyamabanga uhoraho Emmanuel Ramazani Shadari na Vice President Obin Minaku, bafunzwe ku itariki 16 Ukuboza na 18 Mutarama 2026. Muri raporo yabanjirije iyi muri Werurwe 2026 havuzwe ko imfungwa nibura 500 zagaragaye mu magereza y'ikigo cy'igihugu gishinzwe iperereza Agence Nationale de Renseignement ndetse no ku cyicaro gikuru cy'ubutasi cya gisirikare BCNUDH byari byasabye abayobozi
kwimurira izo mfungwa zose mu nkiko zibifitiye ububasha.